bir cumadan keyin buyursa berekeli, ıyık, ulu, kutlu Ramazan ayının aldında turabız. Allah Taala'm barыбызды esen aman, imanda, ынтымақта, денсаулықта жеткіре көрсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа қылат әлі. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Алла, мұндан бұрынғы мынаке Раджаб, Шаабан айларында береке берген, жана бізде Рамазан айға жеткіре көрген дейтілі. Қанша деген адамдар бар, ертеге Рамазан дегенде дүниеден кете береді. Алла Тағаламдың іші бұл. Біз білбейбіз, бізге қараңғы, бірақ Алла Тағаладан үміт қылауыз. Алла Тағалам біздің тағдырымызда бұйырсын, нәсіп қылсын деп. Да бір риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа қылғанлы: Аллахумма саллимна ли Рамадан, ва саллим Рамадан лана, ва саллимху лана мутақаббалан. Мындайша айтқанда, я Алла, ошо бизди Рамазан айга саламаттыкта жеткирген. Мейлі Рамазан айга жеттік саламаттыкта. Қанчадан барыбыз эле адамдар есен аман Аллахым өмір берген болса жетіп, бирок Рамазан ай насип болбосо да кыйын экен да. Рамазан айдын берекеси, Рамазан айдын өкүмдөрү, пайдалары буйрубаса ал дагы кыйын. Ошон үчүн Алла Тааламдан тоофик да сурашыбыз керек. Бизге саламаттык кылгын, бизди ага саламаттык кылгын деген. Жана бизди, я Алла, ошол жерде амалдарыбызды кабыл кылгын деп. Ошондуктан мына бир жума бар экен, биз даярдык көрөйлү. Кантип даярдык көрөйлү? Дуа менен. Жүрөктөн дуа кылайлы: я Алла, жеткире көр, я Алла, жеткире көр. Өзүбүзгө таянбайлы, жашоого алданбайлы, шайтандын азгырыгына түшпөйлү. Алладан дуа кылайлы, жеткире көр. Жөн эле эмес, амандыкта, ден соолукта, тынчтыкта, я Алла, жеткире көр. Жана Рамазан айдын касиетин мага насип кыла көр. Касиеттүү айдын береке нурларынан кургалбай, азыртан даярданайлы, соода сатык майда чүйдө алып жей турган кийим кечелерин азыр эле алып кой. Чтобы Рамазан айда биз базарларды